Selam dostlar, TMTV telekanalında Təmli Kreş tapşırığı şumişlərinizni, qoşuqlarınızını əzirləb qoyağız. Çünki qonağımızını şaqırır vaqt ciddi. Nersə bilən şaqqattırır, nindi rızıq əzirlər bizanın özünə hazır. Aytırız, qarşılığız studiyamızda bir küp jırlar avtoru, populyar jırçımız Rinat Rahmatulin. Rinat, selam. Selam Polat. Nixaller. Selam. Küttük seni zor paketler alıp kelgensin. Bigirek avur paketler. Üç tane şimdi sen ataları. Ooo, böyle üç tane şimdi biz bir kere atabız. Şağır ayda. Tapşırı başlangan çok. Şağırıp koyayım mı? Şağırıp koy. Şimdi zaman işte şeyini alıp geldim sizge. Şeyinlikte kirek. Mısır yeplik kısa. Mısır nersesi? Aslan jantırıp duratır. Gazı тоже var hasta. Bunda şem koyasın mı? Koyganan da уже все нормально. Bunda bir nerse var mı? Ağzı kuna jimerge ise. Şunu. Rinat, qarayın gaz balonları bütün nersesi de var. Упаковкада. Все. Жаңа жыл buraya sizge. Rahmet. 25 fevral alып kelip koysan bular. 8 martqa da Saban to'yga da berer bo'lak. Bizga ortiq bo'lmayacak. Rinat, bo'laklarning uchun zo'r rahmat. Men senga topshiriqning shartini anglattirga tiyish. Bugun sen televizion tomoshabimizga qarshi tug'y, Mili kompaniyasining chef-поварына qarshi kirishacaksan. Rinat, bu bugun big jiddiy kurash bo'lacak, big kuchli, big qoti, big keskin deb aytarim men hatto. Shunga ko'ra, hozir ul bir retsept taqdim etishadi. Men senga retseptni ko'rsatamda, sen naq shu retseptga kibik rizq azirlarga tish bo'lasan. Agarda topshiriq oxirina sening azirlagan rizq shu chef-поварныкы kibik kelib chiqsa, buldira olsang, senga bizning topshirig'imizning general sponsori bo'lgan Ko'kmara Metal Savod zavodi aksionerlik jamg'iyatidan haligi Ko'kmara tabasi. Mana bu Ko'kmarani sen bo'lar ekan. Agarda yo'q ekan, bunda qoladi. Просто bunda qoladi. Topshiriqda qolacak. Balkim menga qolar. Ya, topshiriqda qolacak. Anlaşıldı. Rinat, kirishga kerak bugun. Jinshon qizg'anib, Смотри, narsa bit. Hozir смотрят, men senga ko'rsatam, narsa pishirishakni. Agarda hozir bo'lsang, ko'zlaringni yum deb aytmayman, ko'zlaringni och. Och ko'zingni dunyo bu. Mana shunday qarab turishga bek g'odiy. Narsasi bu? Narsa deb o'ylaysan? Bilasizmi, bu голубцы Kafkas yoqlarında ol dalma gibi bir. Dalma. Bizde ol голубцы. Bu şunlukta голубцы deb aytdik, yemi? Dalma tu, голубцы. Hamda ish soğan qo'yganlar edi. Soğanlarını da qo'ygan. голубцы narsasi bor edi, голубцы pishirgan. Ha? Men pishirgan yo'q, конечно. Yo'qmi? Yo'q. Yo'qsa bek avur to'g'ri keladi sen. Qarorimizni endi pishirib. Потому что men голубцы biktigi Oxshamaysan? Men pishirib oxshamayman, ishini oshayım. Kapasitesini yaratdınız. Kapasitesini yaratdım. Ece bugün de söyleyeceğiz. Elçi benim de. Ece bugün söyleyeceğiz. Kapasitesini operatorga veririz, işinizi biz açtınız değil mi? Davay. Lakin marşı başta pişirge gerek. Fiğa oğuşlardı biz de pişire başlayız. Rinat, bugün senin buruşun bizge golubцы pişirge, әзірлерге big hour etkenimше. Sen bugün buruş emi, ulda bulsam Mili kompaniyasının chef-поварына qarşı kirişu. Lakin men ishonam senga, sen jigit buldurasın. Bişarmalayım. Sen jigit deb aytasan, sen beshar jigit. Taqishda, ayda. Eng birinchi bo'lay ishimiz. Men senga birazdan yordam etayim. Давай. Bar bit endi. Мужская солидарность degan nima? Shunga Ko'kmara tabasında, kстати, mana bu nержавейка. Rahatlantirib bizani induksion plitada qo'llanamiz. Biz onda hozir seni bilan qizdirashaqmiz so'g'an. Eng birinchi ishni shuni ishlasak da bo'la, ozgina moy tomizamizda, suyuq moymi ham so'g'an qizdiramiz bunda. So'g'an qizdirib, bu anglashsa bu farshni-da, dugunida, yumurtani da ko'kaysin. Bizda da ko'kaylari. Hamrazgina mana bu yashil ulanda barisida mana bunda Mili kompaniyasining texnikasida biz bulg'atashaqmiz. Anglashcha edi so'g'anni qizdirga qo'yib. Ya'ni men texnikani qabzatiraman kirinib, sen oxiri mana joylab qana iplabgina to'g'ri boshlaysan. Amin bu vaqtda bizning topshirig'imizning general sponsori turunda da o'zimning so'zlarimni eshittirim hali. Topshirig'imizning general sponsori Ko'kmara Metal Savod zavodi aksionerlik jamg'iyati. Ko'kmara Saudiya markasi ul vaqt bilan sinalgan savod sabab Germaniya texnologiyasi bo'yicha bizda Rossiyada yetishtiriladi. Bu tovarlarni mana bu butun qozonlarini, tabalarni anda sho'yin kerakmi sizga, nержавейка kerakmi? Barısında internet gibi aşağıda alırga mümkün, hem elbette mümkün özlerining firminlik kibitlerinde. Ul var Ko'kmarada hem
Qozonda 4 kibit neyşin 4 kibit mana yangi yil oldindan mana 4-chi kibitlari ochildi. Eng birinchi shundan boshlaymiz. Sen qaysi yoqlarda turasың Qozonda? Sen Qozonda turasыңmi? Men Buxoda turaman. Ha, shulay meni. Bo'yinski. Mana sen joyga qara, bu odam kirganda shop So'zgorodga ketasizlar. Leningradskiy urama 27 adresi bo'yicha o'rnashgan baxtli savdo o'zagida mana bu kibit o'rnashgan. Ularning kibitlari, ularning bo'laklari отдел deb aytamiz biz. Ko'kmara ol kibitga kirsangiz siz uni hech cheksiz izlab topa olasiz. Demak, So'zgorod Jilpashat yanında yashovchilar sizning uchun zo'r yangilik. Aytganimcha, Ko'kmara kibitining endi 4-chisi ochildi. Leningradskiy urama 27 adresi bo'yicha. Boshqa kibitlari bor. Pavlikin urama 114, Yixirdzorga 11 adresi bo'yicha o'rnashgan Gorki Park savdo o'zagining birinchi qavatida ham Musin urama 23 mana 4 kibitning adresini aytdim. Do'stlar, keligiz, borig'iz, bagajnik to'tirib, sumka to'tirib olib qaytasiz. Tavalar, qozonlar, kastrullar, umuman kuxnya uchun osh bo'lmasa uchun kerak yaroqlar. Ya, Rinat. Qayda? Maymi qizlar? Qo'ydi qizlar, mayni soldik. Jetami jurmay? Oz solgansan. Oz soldik shu. Tege jallab bilan solgansan dedi. Kishilikdan. Ha? Kishilikdan jallaysan. Jallaysan jallama. Tak. Mana bu induksion plita. Shu bizning topshiriqimiz partneri bo'lgan Mingsa Mili kompaniyasining. Bu da mana bunda vытяжкаларда бар, духовкаларда бар, бар hatto ularning paravarkalarida bilasizmi? Tamam, soymali. Посудомойка bunda холодильник sovutgich. Sol biroz narsa. Men birozgina moy. Ne uchun moy bugun ko'p kerakmi? Chunki biz mana bu oq moyni shulay istaymiz. Agar sen bunday ishlab, sen uzotadir bu yerlarning barasida. Akrinab. Men senga birozgina yordam etaman. Ya Rinat, Silashib oldingda yangi yillarni nechib qarshi olding bu yil? Necha kerak o'tdi? Degan zo'r kompaniyalar bilan bo'ldimi, yo'qmi? Idagina. Bu yil zo'r kompaniyalar bilan bo'lmadi. Yaramaydi, chunki o'zing bilasan положениеning deganin. Degani to'g'ri solamaydi men. Sol Rinat, shunda sol. Degani sol. Qo'yda uyda qoshiq yesang, qoshiq. Ha, qoshiq kerak buni yana. Biz семья do'stlari bilan qarshıladik. Bu oda endi. Bu oda. Oda. Salyut. Traditsion pelmen, salat. Barisi traditsion. Traditsion endi hozir. Ali yangi yildan nelar ishlab ulgirding, nelar moytarding, qaylarga bording? Qaylarda chiqishlar yasab ulgirding? Aliga barmi chiqishlar alla yolmaydi. Bu yil konsert sezoni biroz shigirildi mana bu. Pandemiya. Jumaqonlar solindi. Albatta. Qabuqlarini jibermaydi shundaymi? Do'stlar, shuni aytishga kerak, bu ishni birinchi topar boshqara. Birinchi topar boshqara konsertlar yo'q. Konsertlar yo'q. Kuzga qatli hozir qolding. Yo'q, banketlarga chunki narsa aytazim kelar. Tak, mayni to'g'ri solam. Ko'p solmaymi? Yortsin mana. Solam. Edi. Jita bilan, shunisi da jita. Chunki bizim odamda moy bor. Banketlar bilan ishlaymiz baka. Ham idarani bo'lay ishlaymiz. Yashil o'landa solsak, o bitta bo'lacak. Mana men sen aytganim bitdi. Kafkazda deymi? Alarında bik yaratırlar mana bizlar farshga shunday yashil o'lanlar istargan. Alarında yashil o'lan endi. Bik tamam kelib chiqadi. Mana bu korobda biroz solamiz. Alaylik korobda. Menda qarshi tugul. Kamdirakkina bo'lacak. Yama. Rinat. Sen aytding endi mana konsert sezoni oldagi xatli to'xtab turashaq deb hozir shulay bit. Oldagi kuzlarga xatlidir endi mag'ayin. Yo'q, men fevralda, martda bor, mart boshida. Konsertlari Perim yog'ida, Ijevskda chiqib ketasiz u yoqlarga. Alloh qursa. Ya, ijodimda nindi o'zgarishlar bo'ldi, nindi jurlar ijod etding, kimgadir berding o jurni o'zing uchun yozdingmi? Silaydi. Sen bitali bir ko'p jurlar, hitlar avtori. Bir 5-6 yangi jur yozdim. Koronavirus vaqtida endi mana shu Tik yotmadim. Tak. Bir jurni G'aziz Ati degan jurni ilgari oldi. Aha. Shoqirg'ina men degan jurni endi jurlik hozir. Shoqirg'ina meni? Marat Yarullin. Ha, kстати, u yigit aytsin, ruxsat so'rab oldim ularni. Ha, buni qay oldim, ish bitirib o'zini. Bu yoshlarski boshqara endi. Ye. Молодец, motor boshqara. Ну, ali sen de bitali o jurni boshqarasan. Yaraymi sen o jurni pensiyaga uzatgan bo'lsang endi bir xil. Men olib turganim olma, men Rinatdan sirag'ini shag'ana jurlardan ekan bular deb. Yo'q, sirag'in. Ayya.
Так. O'zing için? Üzüm için bana aranjировкаларга berdim jırlarını. Öyle aşırıga yok mu жаңа сезон yok. Ha, iyi. Şuna göre kirtingini jaylap buna. Albatta. İşleyimiz imzanı. Albatta, albatta. Yarar. Şol tak, olsa buldu hazır verseniz. Klip. Biz bitne Klip çırdı geldi, TMTV'de. Biz bitne TMTV'de bizge klip Koronavirüs kerak. buluna qaramasdan Sülmez Samet degan jalar klip çırdık. TMTV bilan birlikte. Muhasir rahmat. Buna sürgemi ki hazır. Yo'q, to'xta, hozir to'g'ri, bo'laychi biz. Bizning bunda hozir bo'ldi kerak, butun narsa emas. Biz buni qizdirib oldik, ko'rasizmi? Ichik motor bo'lib. Shunday sapsar zalatistiy rangim bor. Isida men qizg'on sug'on isini yorataman Qanday? Shunday bilinchab deb rehat is shunday. Biz buni shu uzatashamiz bunda. Yema. O'zing uzatasan, nima deysan? Ayda, sen qarshi kelmasang, men ishlasam yo'q. Men aytmayman, qamash olaman degan kerak. Tak. Soğanların bitmesinde şunda biz onu uzatırız. Soğanı kubıryak bulgan sayın temlirek bulaşak. Hayır, soğan cevap ne? Yok, ne bilirsin, mencikler pişken soğanını bir yaratı bitireyim, gözümden mencikler öne bitirmeyeyim, pişken soğanını. Ya kızgan soğanı yaratan, kızdırıp bakın soğan. Evet, bunda hazır barısı bir gadi, barısı bir joylu. Bunda senin işin kalmadı da diyerlik. Rozayım mı? Ayda başta 2'ye 3'e qo'yaylik, anda 3'e 4'e qabizib jibar. Aha. Ko'rdingmi, qo'l bilan qoshiq bilan bulg'atasida yo'q. Zamonalar o'zgardi endi. Aytma deymi. Mana, necha tezlikka qo'ydim? 2 bo'lmi yo'q? 4ta bor ekan u seni. Tog'da orttirsak nechik bo'lar ekan? Siktirmasmisan? Orttirmasin degan. Orttirmaydi. Renat, qarali. Bu ishlar kerak. Hozir qoldi bizning kabistayni. Necha dolib siyosiy biz yoqilishami? Bitindi 6 şey var mı? Nega ko'proq? Unni yasab qaraylik hali, shamolga hali unga. Uni yasab qaraylik hali. Bizga mana bu bular bir zo'r bo'lmaydi, turgash. Biz buni qazirtirsak, bu sinashaq. Sanab. Shunga ko'ra biz bitindi sen bilan kurashamiz, Mili kompaniyasining şef-поварına qarshi shulay bet. Ular bizga birozgina yordamga kelishak. Ular etlarni avaytirib olamiz, yaproqlarini. Ondan so'ng bizning bilgichni chaqirg'izinglar. Bu Renat bo'ldi bu g'ayin. Bo'ldi. Endi buni bo'lgan deb o'ylayman. Bek yaxshi kelib chiqdi bu g'ayin bunda. Ta. Qoshiq bilan chirib bitirgan. Yo'q, chirib bitiramiz hozir ana. Hozir biz ana chaqiramiz-da, u bizga anglatashaq. Necha kerak? Mana bu kabistaning yaproqlarini yumshartib bo'lganligini. Sizlar do'stlar hozir qarab turibsiz, ya'ni bu o'zina ko'ra bir life hack. Agarda bunday bir yo'singiz kelar ekan, uni xo'jabikalar necha kishilar sen angla bilasizmi endi? Bilasizmi necha kishilar? Odatiy qabistani shunaqa yo'qtirib bo'lmaydi ana. Ha? Bilmaysan? Yo'q. Qaynar shulpaga solib olalar. Ey, Mana. Renat. Transparent. Mana bilasan bit, tushunasan bit. Shunga do'stlar, aytamiz biz chaqiramiz hozir o'zimizning oshxonasini, Mili kompaniyasining endi bilgishin Yevgeniyani. U bizga yordam etacak. Тапшырыбызны devam etamiz. Ренат, таныш был, знакомься. Евгения, Ренат. Приятно. Да, Евгения, периодически вас знакомлю со звездами татарской эстрады. Да. Автор-исполнитель, еще не просто певец. Сам пишет еще песни. Да. Итак, давайте, вы сейчас знакомьте нас, вернее его, я тоже знаком, и наших зрителей с техникой Мили. Я вижу, вы затеяли голубцы. Да, вы, кстати, у нас сегодня мы как бы соревнуемся против вашего шеф-повара. Да, я думаю, что благодаря этой технике Мили вы вполне можете конкурировать с шеф-поваром, потому что техника Мили создана как раз для того, чтобы мы дома могли готовить не только простые блюда, как ресторанные, но и смело могли готовить вместе с шеф-поварами. Смотрите, я дома раньше, пока у меня не было проварки Мили, не готовила голубцы, потому что, ну, как правило, капусту нужно опустить в кипяток, скипятить, а вдруг она переварится. Я ему говорил. Да, это неудобно и небезопасно, особенно если есть дома детки. С пароваркой Мили, кстати, вот она сзади нас, она имеет такой же дизайн, как и духовка Мили, и сделана тоже на заводе в Германии. Мы просто берем и размещаем листья нашей капусты. Какая прекрасная капуста. Капуста у нас интересная. Совойская. Совойская? Да. Не совхозская, а?
Она более богата витаминами, чем белокочанная капуста. Белокочанная капуста уже кладезь витаминов, а савойская еще богаче. И вот если мы опускаем в кипяток, все витамины погибают. А если мы готовим на пару, у нас максимальная температура 100 градусов, но это температура пара, то есть внутри камеры будет. Это не перекипит, потому что как в кастрюле гораздо выше температура. Камера пароварки позволяет нам разместить вот такой большой противень. И в пароварке мы можем не только готовить рис, овощи и даже печь пудинги, но и разогревать и размораживать. А сейчас мы с вами, воспользовавшись специальной программой бланширования, ошпарим наши листья. И нам не нужно будет кипятить воды и ждать, когда весь этот процесс произойдет, и ошпаривать свои руки. Понял? Да. Фантастика. Мы с вами свободны. Когда пароварка закончит процесс бланширования, она приоткроется, и гарантированно наши листья не переварятся. Листья будут мягкие, Они мы будут потом мягкие, уже можем... Да, вы в них отправите свой чудесный ароматный фарш. И вся техника мили, духовка, пароварка или варочная поверхность сделаны для того, чтобы мы наслаждались приготовлением и с радостью кормили вкусностями и полезностями своих близких. Поэтому приходите к нам, мы каждый четверг здесь проводим тест-драйв и проводим его в прямом эфире, где вместе с нашими клиентами тестируем и готовим на технике и помогаем выбрать тот прибор, который нужен именно вам и вашей семье. И для всех телезрителей передачи «Тамле Кереш» мы продолжаем акцию. При покупке в наших салонах на Назарбаева 16, на Чистопольской 26 и в Набережных Челнах на проспекте Мира 8А произнесите слово «Тамле Кереш», и вы получите подарок. Так что ждем вас в наших салонах. Вот Кстати, так. голубцы я рекомендую вам готовить тоже в пароварке. Сейчас, когда листья бланшируются, Булат, я вам доверяю, вы знаете, что хорошо. техника мили приготовится на высшем уровне. Включаете режим универсальный, температура 100 градусов 20 минут. 20 минут, да? Все, договорились, Да. да, потому что она сейчас по делам уйдет, а мы без нее остаемся. Сделаем. Я уверена. Кстати, я вспомнил, когда вы сказали про фарш, мы забыли посолить и поперчить. Как же без соли и перца? А давайте мы вам доверим это дело, да? Давайте вот так, Давайте, чтобы из да. ваших рук, да. Как вы специалист, наверное. Да, это да, в этом деле. Конечно. Да. Как же без Вот соли и запрягли, перца? называется. Запрягли по-татарски была ишкажиктик. Вот, буду теперь знать. Еще раз можно? Ишкажиктик, да. Все понятно. Иш это работа, а диктик это как бы, да, припахали. Ну и еще раз включаем и перемешиваем. Да, давайте, ага, хорошо. Техника на грани фантастики. И руки чистые, и фарш вкусный. Да. Может, Евгению оставим, она нам еще и тут все-то Может, закрутите нас, закрутит. Голубцы, сделанные мужскими руками, в разы вкуснее. Серьезно? Проверено, конечно. Так говорят жены, да, которые Так говорят. не хотят помогать своим Хитрые мужьям, жены. да. Спасибо, Женя, Евгений, спасибо. Спасибо вам. Еще с вами Готовьте увидимся. с удовольствием. Да, до А у нас встречи. уже все, минута, да, по-моему? Сейчас уже она прогреет их, Ага. и прозвучит звуковой сигнал, вы не пропустите этот точно, момент, точно. не переживайте. Вы Техника говорите, мили. переоткроется, да? Да, конечно. Все понятно. Это нәрсе было. Вы Всё, все спасибо. увидите. Ладно, рахмат. Спасибо. Бик зор рахмат, достар, біз давам етеміз. Қазір енді мына фаршны, мына әлгі яфрақтар ішіне тіресіз қалды, тіреміз де қабаттан шонда ұзатамыз. Алла білсе, мұны Ринат іштәрді деп шанымыз. Барысында сіз өз көздеріңіз білен көресіз. Қазірге реклама. Dostlar, bizning kabisdan yaproqlardir siraga. Nasa yumshardi. Sen ishtirok kerakligini bilasizmi? Navbattirib mana bu qoti ilishin. Ularga rekomendatsiya yasadlar bizga. Mana bu o'rtasini ularga qotisini endi. Qotisi kerak tugul dedilar. Bularni turganda mana buyoq tirasin deb ichibdir. Tegi taxtani zaxirli kebek. Ay, durust. Naq mana shulay men Так. Senin farş için qo'yaylik qo'shim. Bu bit. Bundan da. Sizga pishiramiz, biz golubsi pishiramiz bugun. Golubsi pishira Renat Rahmatulin, Krashov Mili kompaniyasining шеф-повар. Yetib. Сразу qo'yib qo'yish что ли? Ay. Сразу qo'yib bar. Mana sen qoshiq. Yama. Chama bilan ko'p qo'yapsan endi. Shama bilan tirlik bo'lsa endi Renat. Ajab tirlik. U zo'r bo'lmas endi u. Mening bilan tag'in kerak birozgina. Biz birinchisida hoziraning anglaymiz sen bilan ko'pmi kerakligini. Tak. Ketadimi? Ha? Tan kerak. Bilmayman bit. Tamam, Sağ olun, jazgina tamam, sağ olun.
Bu üçüncü kaşık buldu. Üçüncü yartılaş kaşık. Türüp qara hazır. Türebilesin mi? Siz siz şöyle türesin değil mi? Yani çek. Min alay türmez, tek türmez. Yarar. Birincisi şöyle olsun. Koyarız mı şunda? Давай. Hocam şunu. Zaten şunda yok. Şöyle biz. Şöyle bit. Bu yağı aşık kaldı. Tak, sal öyle. Давай türüp göstersin. Yok yok ben bilmeyeyim. Sen uylama men dege. Yok sen şöyle. Temle kirişte şöyle geçti men bit. Şöyle senin gibi. Sen Kabar riziklarını birinci tege ko'rayım. Sen pişirgen ba. Yok, dolap pişirgen yok. Yok, alar tege naxlos deb aytganga gana isga tushdi mening mana bu yoq. Mana bu qoti jeri. Ko'rdingmi o'zidan barabar. Bizgina. Bada kerak, Bana gerek oldu. Ha? Mana shuni galupsiga o'xshab qoldi. Mana meniki, mana sen za shot tugul. Şey yapmayalım. Ey. Za shot olar uchun bizning atirga kerak shulay. Aha. Ha. Kelib chiqa bit. Kelib chiqa. Renat bunday giretdik. Galupsi pishiriga. Aytqaz yolum pişirgen. Yo, shunab da o'zing narsalar pishirasan, namdaroq so'ra kerak yani. Itni bilasizmi, namdaroq so'ra, razona. Qara. Itni namdaroq solsam, Ortasına mı? mana bu jerinerek. Shuni tira boshlarga. Pishak setgan bitta Ne nazgina. надо, да? Shu terib bunsin bo'lay. Bunsin bo'lay. Bunsin? Bundan sonra zıplam kaldıralım. Ey, onsin da. Вот. Да, да. Ey, Renat, mana bit. Ülkeme hoş olabilir mi? Mana bit. Shuni galupsi kelib chiqdi. Конечно. Ko'rding? Amasa Renat'tan firminde Renatskiy bo'ldi endi yana. Sen kelib sutib turmaymiz, ya'mi do'stlar. Sağ ol. Pishiramiz. Bizning oshqozonida baribir ham endi formada ol. Bundaroq bu terasini ham mana shu yoq. Lekin estetik ko'zlikdan qaraganda, kulinariya san'ati ko'zligidan qaraganda motor bo'lgan ish. Pilon kitirganing bormi? Bola tirgan. To'xta, sen bitta odoqlaring bor tug'ilmasa. Var indi, alayım. Nishav? Birgine. Birovganami yari? Birgine конечно. Aka sizlar nega boboysiz? Mana qiziq bitta Renat boboy. Ya boboy deb dasharmi? Kim deb dashar? Babay diyeyim ya, babay. Ya yok Kiev, TV. Ha. Внук babay diye. Babay diye valla kayan kışkı. Endi sizlar şey endi. Ko'p bo'ldi endi. İştolaydı Mart'ta. Ha? İştola Allah kusa. Ha, ne endi zo'r jigit bo'lib ketganmidi endi bu? Ismi nechak? Samir. Tak, sen ilagami uni tarbiyalab birazmi? Sen qoldiralar mana shu vaqtni bilaman. Bu hava qaytqaş. Ha? Bizgeler endi qala bizga qarara qala bu hava qaytqaş. Ey. Bolalar tak, ey voy biz tezgina kinoga, konsertga borib qaytib olasiz. Qarab turmasizmi ekan deb. Shulaymi Renat? Sen nega boboysiz mana? Sen bilan o'ynaymi ol, necha o'ynaysiz? Muzikaga o'ratasan. Hazırki bağlar bit yüzün şerikli Allah hazır. Sen yo'qmi bu jiringina kelsa bizgina. Bağlar yüzün şerikli bağlar alar. Men bilan meni de kichkina bolam shu yoshda. Keyin bitsindan so'rayman, ey. Yo'q, uni tug'ilmaydi meni o'ziniki yo'q. Men hali boboy tug'il. Bunlar sana aşkma. Birsin Xudoy, albatta. Boboy bo'lib baxtida. Kızık indi aların yüzlerinin kırmışları. Şunday Samir o şunday. Şimdi uylu şunday. Ulu kişiler gibi. İlerideki puzzle'larını jiyav. Уже 2 yaşından beri puzzle jiyav. Resim. Babası öğretmedimi? Yok. Yok. Tamam ya şimdi çikke gittim. Kayadır. Anahtarını da sili başlağaç. No yarar. Yok normal. Yarar normal. Bastırıp koyun şurayı. Aha. Aşağı gitmedim. Biroq qiziq kabista ekan bu, mi? Şimdi kapsaydı onu? O'lansa savxoz deydimi, savoya deydimi? Nasadir deganing shunda. Bizani bir gösterib bitirmaymiz axir. Bizning ovulda bunday kabista o'smaydi. Bunday sort kabista o'stiriga kerak. Yarar, muzikaga tortimi bormi mana? Sendek mana meni buni, bayan, garmon, sintezator. Jırlıyor. Yüzün şey jırlıyor. Senin jırlarını jırlaydı. Mikrofonunu alam benim bitinde ideteki de maşinitra. Sinter aparatura. Kolonka da, kolonka. Eye. Hadi ağam birine gene. Kaldı mı Ali Farşı? Var öyle. Ali Farşı ko'p ekan mana. Farşı ko'p qolsin. Bravo. O Farşını kisiga salib qaytaramiz. Ortiq qolganin. Eye. Oladi. Jırlab jiring. Endi jiringni yaratdi mana o'tida. Babay, mana shu jiring. Yo, alay yurtdagi sırap jırlamayın da o.
Sıramı просто üzünçe жалап жүрейік. Ринат, болды бит, біз мұны башқарып шықтық бит сенің білен. Çıkardık biz bunu. Нешева болды бит бұл. Міне достар, енді голубцылар келіп шықты біздің. Дәрсерек әлі келіп шықмады. Әзір пішірерге. Біз оны шұндақ ұзатабыз қазір. Меңа режимін аңлатты. Демек, Давай сен зат. меңа оңышлар. Сендегі 20 минуттан уақытын еме айда белгілеп қой. Кеттік, аш. Onda көрсетті ме? Көрсет яшақмада бір нәрсесі де бар. Универсальный режимні 100 градус, 20 минут. Окей. Окей. Болды? Бітті кетті вәсәлем. 20 минуттан мұнда бітнесір әзір. Әбіз сена қазір рубрика әзірлеп қойдық. Әзір болсаң, кеттік. Давай. Достар, тәмлі кірәшіміз дөм етер. Ринат үшін мақсус біз рубрика әзірлеп қойдық. Әзірлеп қойғанлар біздің редакторлар. Мен сен қазір бірнеше фото көрсетешекпін. Сен қадырсың мұнда. Қоя мұнда логика деп емен. Есебаларын нәрсе бірләштіргенін етіп береге тиешсің. Міне. Ең біріншісі, ең жайлысы маған қалса Простоквашинадан машы, кокос, сыйыр һәм аленка. Нәрсе бірләштіре баларына? Süt. Тигрәк тә акыллы жігіт екенсің. Дөрес, әлбәттә. Сөт бұл бит инде мультфильмдагы Моя буренканда нәрсәләр. Сөт монда. Кокос. Бар, ая киттек алдагысы. Bu kim? Бұмы? Теге композитор. Kruh. Yok. Круг түгел, ну дұрыс айттың. Круг. Ne? Игорь. Инде. Krutoy. Крутой, Крутой, точно. Нәрсе бірдәштіремін. Инде сөз. Шул не? Шул крутой деген сөз Крутой деген бірдәштірі. орысша зыт не? Чөнки мұнда Тіке. Абриф мұнда жұмырқа. Жұмырқа. Крутойы. Krutoy da. Әзірленген дұрысырақ пішкен. Өзің сені. Мұнда. Так, мұнда кольцо. Сөгетті татырған Опять шул круг. Кольцо, түгерек. Сіздің аңдай көздер бар еме? Бар. Біз мектепте оқығанда бар еді. Мұнса? Банды. Анда. Бұл кем? Каратист. Каратист деп. Әйді, бұлар карате түгел, бұл шаолиннар. Шаолин, пилмен. Шаолин монахы, пилмен. Остер. Yok. Жоқ. Екі сөзден тұра бұл. Мультфильм қарадың ма? Ne diyeyim? Şaolin. Шаолин түгел, міне мұны білен бейлі. Ne? Kung Fu Panda. Şunlar. Әйе, шо. Һәм соңғысы. Мына енді жап жайлы, бек жеңіл. Каштруль, сүт. Nasıl? Mozaik что? Ертең бүтіндей. Овсянка что ли? Әйе, овсянка, сәй. Азық? Азық түгел ертең әзірлейлер енді ғадетті. Завтрак что ли? Әйеді, соның қысаларында. Нәрсе ашылар. Балаларға бек пайдалы, үлкенлерге бек пайдалы. Әр ерте ашасаң пайдалы. Каша татаршасы. Будка. Бұтқа міне. Бітті. Шулар ғанайды. Мұнсан енді сен білесің, мұнсан көрсеттермен бұл. Сен әзірлей тұрған бүгінгі ризық голубцы. Damlama. Голубцы, damlama. Ну, дымлама. Йо, дымлама түгел. Не, далма. Dalma. Дымлама ансы бітіне башқа ризық. Aş mı sen dalma? Башқа ризық. Ансы үзбәк ризығы. Біздің бұл рубрика білен әзір. Ерден қабаттан енді біз ижатқа еленіп айтабыз сені білен. Мәне әтігі жырлар қазір язам дейдің бетінде. Қазір жырлар yazушыларды ижат етіштерді шақты көбейді. Oy көп қазір вообще. Көп. Yok hemen şuna audiylat етем. Бұл яқшы ма, нашар ма? Yok. Қазір әрбір, тоқта мен айтып әрбір жырлаған кіші де бит әлі, өзі текстін яза, өзі күйін яза. Қашындылар артты бит әлі. Yok şunda da arttı da anlarsın. Ben bitimde автор başqarucu. Әйе. Ben sözünde yazam, kiyinde yazam. Yüzüm şuna tamaşaşığa жеткерем де. Сен әлі көп түгел едің, сен әлі жатқан. Қазір, әйе, сонар. Ha просто тіге нiştip etezim kile şunday moda ketdi. Yaşlar bir жыр yazarlar da. И уже автор-исполнитель. Ну, bu bitin adı bularga тиеш түгел. Немдедір количество bularga тиеш бетінде ол жырларның не bularga тиеш. Недер бір, әйе. 10 штук не yazғаш,
Да, тогда можно и автоисполнитель aytırga. Bir jir bilan bitta автоисполнитель bo'ldi, не так уж. Ол дұрысмы кішінің мына өзіне жыр язуы яйса жыр язу белән айрым кеше шәрләнергә тиеш, шигырь белән айрым, теге көй айрым, җырлаучысы айрым. Ул бит инде менә мин ничек язам? Мин бит инде үзем кичергән әйберләрне уйлап, үзем турында язам. Син бөтен җырларың башыннан үткән, тормышыңнан алынган күпчелек. Күпчелеге кемнәрдер миңа килеп история сөйлиләр. Син шулар. Мен анализировать итеп, шигырьләргә салып, кийгә куеп, жыр язам. Менә шулай. Мин әле ул турыда белмәдем әле синең. Уйлаган юк, чынлап та аны бит инде. Үзе аша кичермәсәң. Аны кичермәсәң, ул барыбер шул үзең белән булмаса. Ышандыра торган җыр булмый. Да, ул кешегә барып җитә торган җыр булмый. Одноразовый дип аталайны андый. Просто гына язган, күктән алып сүзләрен, музыкасын каяндыр интернеттан алып тегеннән бутап. Ул инде одноразовый җыр инде. Когда күңелеңне шунда вкладываешь, шул кичерешләрне уйлап язган җыр, дөресен дә кешенең күңеленә барып җитә инде. Сез инде Ренат Рахматуллинның җырларын шактый күп беләсездер дип уйлыйм. Тормыш китабы. Тормыш китабы. Картай мәләнкәй. Картай мәлән. Чакыр гына мине. Тукта яңгырыймдан синнән. Версия ансыда синеке бит. Юк, ансыдан бүтән Ансымай да беләләр инде. ансымай да беләләр. Күп җырлар. Һәм соникитән шуны та күп. Я синен киңәш сорап килмәләр мәле теге яшьлекләр. Ренат абый җырны ничек язалар икән дип. Юк, киңәш сорамыйлар, теге предложение белән Ренат абый бер җыр язып бирәләр. Ренат абый бу җырны җырласам дәриме? Ренат абый минусовкасы, Ренат абый ничек язасыз, шундый вопрослар интернетта күп инде. Син синтезатор язасыңмы хәзер? Синтезатор белән? Әле һаманда. Да. Теге баян, гитара. Юк, синтезаторда мин язам, ана журка бирәләр. Башта стилен сөйләсең. Да, мин башта музыка язам. Башта музыкасын язам. Киен. Мин уйлаган башта гармониясын дип. Юк, киен язам, шул кигә уже шигырьне накладывать итеп барам, уже баштан чыгарып, кигә уже моңсу ки булса, моңсу шигырь язам. Дәртле ки булса, дәртле сүзләр язам менә шул. Буламы дәртлеки тексты моңсу мәсәлән. Булганмы шулай да. Ну, Тара, иде бу тормыштагы моңсу. Тукта яңгырның бер смыслын аңласам, ул моңсу аерылышу турында, сагыш турында бераз бара. Ну, фактически аны бит ки дәртле. Халык аны уйлап татыр миңа калсам. Аны текстын уйлаганнар дип, бат яшын менә җырлар. Син аны тексты мөһим түгел, имә Хәй. Фәттер зажигать итәргә кирәк. Шулай бит. Ярат. Без яңа уңышлар теләп калабыз әлбәттә. Яңа җырлар, хитлар тусын. Җырлар кирәк. Авыр эш әлбәттә. Авыр. Чөнки ноталар бит җидәү генә. Җиде нота. Күпме җыр чыгарырга кирәк, күпме җыр тудырырга кирәк. Һәм инде уңышлар телибез синең голубцы пешерү өлкәсендә дә бүген. Пешеп чыккандыр дип ышанасы килә. Чөнки шул очракта гына сиңа безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара. Мин. Договоримся дисеңме? Айда договоримся. Так, договоримся. Тутасы сиңа була. Табасы. Әлбәттә, монда бөтен төрле алынмый торган туткалы табалар да бар. Бу Кукмараның әйтәм бит аның бик күп төрле модификация моделләре. Монсы тренд стайл дигән һәм аларны җуышыда юк. Бик уңайлы, бик җайлы. Аларга да теге май күп кирәкми. Анда бер-ике май тамызып алсаң, әле аларның грилләре грилләре бар. Үзем әйтә теге гриль таба. Итне ике ягыннан кыздырып аласың шул. Синдә күп тенде алар. Күп дип, күпме булса да, хатын әйтә алып кайт дип кенә. Бер кашанда артык булмас, иде таба. Хатын кыз өчен аңа теге күбрәк булган сайын җайлырак. Маса өчен мондый аны биреләре, мисалы, функционаллары төрле бит. Ярар. Дуслар, без инде дегустациягә әзер. Әйдәгез сез дә безнең белән бергә Ренат Рахматуллинның голубцыларына дегустация ясыйган. Дуслар, һәрбер тәмле көрәш тапшыруында мин иң яраткан вакыт тапшырудан әйтик. Ул да булса дегустация сау вакыты. Ренат, бик шәп килеп чыккан бу менә карап торышка име? Карап торышка да чагыштырабыз менә. Әгәр син каршы килмәсәң, без хәтта чагыштыра да алабыз. Менә шеф-повар әзерләгән менә син. Бер нәрсәсе белән дә аерылмый. Син әле хәтта шмәте, монда да сметан бар икән. Бар сметан. Кая сметан күреп өлгердең син, молодец. Сметанга монда инде бераз гына. Суган. Ярар. Тышкы кыяфәте буенча идеально.
Бәлкем ашарлык түгелдер. Şimdi evet sen de ne bileyim. Мин дә әлегә белмим. Так. Ите пешкән. Сметана белән. Сметана белән. Tamam işte ne? Не нормально. Нормально? Yok. Супер. Серьезно? Yok, evet Doğan Renat. Biraz bilasizmi? Güzel. Nasıl yedin? O'ylaganim malla tuzi yetmaydi ekan biroz deb. Sen tuzsuz yerin qo'ygansan. Yo'q, smetan bilan mana begaybat. Ortiq tuzli oshov ziyonda, sen bilasan. O'rnida, burishida, tuzida ham pishgan. Молодец! Qaradi, ikkinchidan shef повар mana kun sayin hazırlayapti, sen birinchi topqir. Birinchi topqir. Тем более ты burul. Shef повар biz seni jingdak. Kung Fu Panda bo'ldi bunda. O, точно Kung Fu Panda. Kung Fu rahmatullah. Bu nima что ли? Yo'q, menga sotib ol mendan. Renat topshirig'imizdan general sponsor bo'lgan Ko'kmara metall savod zavodi aksionerlik jamiyatidan aliga Ko'kmara tobasi seniki. Chin ko'ngildan qabul etib ol. Rohatlanib pishir, qizdir. Bilmayman. So'g'ishirg'ana yaramay bu toba bilan. Ayya. Vallahi ishingdan. Aybat, albatta. Mana shu tutqasına qiziqqan yengil dedi. Tutqasi qarasanglar bu nima deydi. Mana kerak bo'lsa, yug'anda da saqlaganda da aybat rahat joylayman. Shulay. Ayyo. Kerak bo'lsa, duxovkada azottirgan kelsin. Bik kerak bo'lsa deb aytam. Tutqasiz. Anlaşıldı? Mana shuning uchun joyli. Yarinat biz seni qutlaymiz chon ko'ngildan, shular shef поварga da bek zo'r rahmat. Bunday retsept yo'llagan uchun. Bizning topshirig'imizdan general sponsor bo'lgan Ko'kmara metall zavodidan zo'r rahmat. Ularning kibitlarini rahim etasiz. Aytganimcha Qozonda endi 4-chi kibitlari ochildi. O'zlarining firmaning kibitlari Ulda bo'lsa Leningradskiy urami 27 adresi bo'yicha o'rnashgan Baxtli savdo o'zagining birinchi qatinda endi ular rahim etasiz. Shulay boshqa kibitlarni da ham butun to'liq informatsiya, ma'lumot deb aytamiz. Ularning Instagramlarida bor akkauntlarına Ko'kmara official deb yozasizda. Kirib o'qiysiz turli aksiyalarni, bayalarini, so'rovlaringizni berasiz. Rahmat etasiz. Ham to'bali bo'lasiz. Shunday. Renat, senga rahmat kelganing uchun, vaqt topganing uchun, Chaqirganingiz uchun, retsepting uchun, pishirganing uchun. Rahmat. Renat, tilaklaringni televizion tomoshabinlarga da erishtira olasan. Yangi yil bilan qutlay olasan. Yil hali uzun. Televizion tomoshabinlarga aytazim kela, yangi 2021-yil har bir oilaga, har bir ota-onaga, bolaga, beboboyga baritik sog'lik, baxt, isen imin yıllar alıp kelsin deb aytazim kela. O'zimizning nechta deb aytayım, naq oyoqlarimiz bilan shu yilga kirdik. Yılı boyu shunday motor yıllar nasib etsin Xudoy. Aramizda yangi yillar bilan. Amin. Do'stlar, o'zingizning qiziqli original retseptlaringizni yo'llag'iz bizga TMTV telekanalına. Biz ularni taqdim etamiz artistlarimizga, ijrochilarimizga. Ular bilan birga siz krashirga loyiqli, hamda shunday tobalar uchun krash olib boramiz. Her atna sayın. Bugün de sizinle sağolashamiz. Temli yaşayıp, temli aşıp, temli krashni TMTV telekanalında atna sayın kuzatib boring. Sağ bo'linglar. Пока-пока, do'stlar.